bikabaho ku mutoza wa mbere, bikabaho ku wa kabiri, bikabaho ku mutoza wa gatatu. Umutoza wari warasinye imyaka 2 cyangwa 3 akagenda atamaze n'umwaka. ndumva icyo ngarukaho ngewe urumva abatoza baza bate ikipe ya APR uburyo ihitamo abatoza, uburyo ifite staff ishinzwe guhitamo abo batoza, binajyana n'ibyo byose byo guhitamo abakinnyi, niyongere ikora akantu ko kongera kubicaza, niba ari n'amahugurwa bayakore, niba no kubaganiriza babaganirize, ariko still nuzaza asimbura uyu mwene datugiye nibikomeza uko bimeze nawe ntazamara umwaka. Kwizigi azanye ingingo nayo nabonye yateruwe n'abandi banyamakuru, nabonye na Kayishema yayivuzeho ku mbuga ze. Nyine umuntu yakwibaza ikibazo n'abatoza cyangwa ikibazo ni imirambagirize, kuko ntago ari Axel ubitunza agatoki wenyine. byombi harimo ikibazo. Uburyo ama equipe ni Axel yavugaga, amakipe ari professionnel agira identité y'umupira wabo. Darco Novic yabashije gusezerera Azam yo mu gihugu cya Tanzania, arakomeza ajya kuri round ya kabiri ari nayo ya nyuma. Asezererwa n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, ikipe ikomeye ikigugu muri Afrika. Banganyirije Kigali, atsindirwa nayo i Cairo mu gihugu cya Misiri. Iyo Pyramide nayo nakomeje ubiri ku mukino wa nyuma wa Champions League, ndako yasezerewe n'umugabo. Ni Iran nayo yakamuteye ishema mu by'ukuri urwego rwa ekipe yararimo. Atangira shampiyona rero, atangira shampiyona nabi cyane, ku buryo murabyibuka nk'umukino wa mbere yagiye gukinira i Rubavu anganya n'ikipe ya Etincelle. Mu by'ukuri bona kina nabi, biramugora gufata umwanya wa mbere, ku buryo faza rero kandi yaravuye mu mukino ya kafa kina neza, abantu bavuga bati zizajya zirya binga, ariko akinjira muri shampiyona ekipe yikubise hasi. Atangira kujorwa no kunengwa n'abakunzi ba PRFC ndetse na leadership ya PRFC ku mitoreze y'abakinnyi, ndetse no kumenya guhitamo abakinnyi ba nyabo bo gukina mu gihe gikwiye. Inconsistency, ukudahozaho mu guhitamo abakinnyi 11 bakina. Hari imyanya yagiye ihinduka, wenda turaza kwigarukaho. Nk'umwanya twavuga ko atangiye ukinwaho n'umukinnyi A, hakagera igihe cyo gukinisha B, C zikabigiye kurangira hari gukina C. Iyo myanya yagiye ibaho, nagwa nk'urugero rumwe, wenda mwihitiremo n'indi myanya. C zitangira hakina Tadeo Ruanga kuri 6, bigira nyuma aba Dauda Yusuf. Faza rirangiye bagarura Pichu, murundi witwa Nshimirimana Ismail Pichu. Ubu ni wakina abanza mu kibuga, sezigiye kurangira ari ukina ubanza mu kibuga. Urumva muri ekipe imwe ba nimero 6 batatu, buri wese yaragize igihe cyo gukina abanza mu kibuga. Wajya ku ruhande rw'ibumoso ukabibona, wajya mutemo ubwugarizi ukayibona, umwe mu defenseur beza Tuyisengera Sene yageze aha mu pointer wa exactly. Inyuma izamu na umwe mu defenseur beza twagize muri shampiyona twabonye bafite impano kandi bakiri bato, Aliyuswane ubu n'umubencher uhoraho. Izamu byatangiye Pavel Nzira ntiyigeze akora skandari wenda zimukura mu izamu, umunsi umwe yarabyutse yisanga muri frigo ayigumamo. Ubu n'umuzamu musimbura mu buryo buhoraho. Ibyo byose rero hakiyongeraho n'ibindi bivugwa turavuga muri zandani byo kuba mu by'ukuri agence abamo yo gucuruza abakinnyi. Hari byagiye byafekte equipe ya PRFC muri uko gukonjesha abakinnyi, abatemera terms, abatemera deal yabaproposaga zo kubasohora mu gihugu abajyana hanze. Haravugwamo amafaranga ya Nige na Clement, hari bivugwa promesse yamuhaye n'ibindi. Hari abakinnyi bitwa ba Aliyuswane, hari bivugwa. Hari ibyo yapfuye na Lampte, umukinnyi uhembwa neza kurusha abandi mu Rwanda, umwe mu bahembwa neza muri akarere duherereyemo ka Sekafa. Uwo mukinnyi muri PRFC ari muri frigo arakonje, nta kina ntinyagambura. Hari ibivugwa by'icyo yapfuye nawe. So bakaheraho rero abafana na leadership y'ikipe ya PRFC avuga ko ekipe bafite n'urwego rw'imikinire yayo n'urwego igaragaza ari umusaruro muke. Ushobora kubona ari ya kabiri, ushobora kubona yatwaye igikombe cy'amahoro, ariko ibyo ntaho bihuriye n'ibyo APR yakagezeho nuko yakabaye ihagaze ubu ngubu. Iza kubikoresha groupe yayo neza, ifite umutoza mwiza ushobora gushyira ekipe hamwe akayibyaza umusaruro. Kwizigira kuki kwirukanwa kwa Darco Novic nta muntu byababaje? Impamvu nayo byababaje biraturuka ko by'abantu bagiye babona umupira wo mu Rwanda. Ubamo abawubamo barazwi. Hari abantu bakurikirana umupira umunsi ku wundi, bari mu byiciro bisanzwe by'abanyarwanda,
harimo abanyamakuru bakora ibiganiro bya siporo, harimo abayobozi b'amayikipe, harimo abatoza, hakabamo ndetse n'abafana. abo bantu bose bagira ibyo babona. nitujya kureba APR Football Club gufata icyemezo cyo gusezerera Darco Novic, tukabirebera kuba yaratwaye Heroes Cup, tukabirebera ko yatwaye Peace Cup, ntabwo biriba bihagije, kuko ibyo bikombe n'uburyo yabitwaye nabwo ntabwo yabaga yagaragaje urwego rw'imikinire ruhambaye. uvuze ibikombe yatwaye, navuze ko yagiye atagiye imbokoboko gusa, ariko se hagize ukubwira ati baramurenganyije, yaba nawe adafite ukuri. Yego, hari abantu bamaze igihe basobanukiwe iby'umupira, basigaye batubwira ko kwibanda kuri statistique ariko kuyoba kwa mbere kubaho mu mupira. Statistique, imibare, kuko imibare wambwira yo kumbwira ko wakiniye na Gasogi United 1/2 ukayikuramo kuri away goal, uri kipe nka APR Football Club, ntabwo ushobora kuza kumbwira ngo iyo statistique iraza kukubakinga. kuba waza ugatsinda match imwe ntabwo bikugira umutoza w'igihanganye. Rero icyo nakubwiraga, ngewe guhagarika Darco Novic, impamvu nta muntu byababaje nuko uburyo bw'imikinire ya APR Football Club buri wese arabibona ko buri terrible. Identity ya APR, Identity APR nta mupira mwiza yakinaga mu kibuga usukuye. Wawundi bavuga ngo ni ikipe ya mbere irimo irakina n'ikipe irayempoza, irayihaga, irayisatira, irayitsinda ibitego bifatika. Ni APR yo gutsinda 1-0, ni APR yo gutsindwa n'Amagaju, ni APR yo gutsindwa na Mukura. Nta nubwo ndibuze kuri Darco Novic, abantu niba ari statistique mushaka kujya kureberaho, mwere kuri Thierry Froge yatwaye igikombe cya champion umwaka ushize, APR iramusezerera adatsinzwe, unbeaten. Yazize iki? Yazize ko akina umupira ushaka identite y'ibyo akina ntubibona. Ni umutoza wazaga mu gitondo agaterateranya, akabona igitego kimwe akakiryamaho kwisha manene. Abakunzi ba APR Football Club icyo cyarabaye rero niki Rovuyana, bituruka ku kintu cya mbere cyitwa Darco Novic aza yazanywe n'izihe ntego. Yaje Thierry Froge aje gusimbura, yaratwaye igikombe cya champion, yaje n'umuntu bahaye intego zo kujya mu gikombe. Bose yari yagitwaye unbeaten, unbeaten Thierry Froge adatsinzwe, atwaye igikombe ari unbeaten. Abantu baravuga bati iyi kipe itwaye igikombe ari unbeaten, bagiye kwishaforinga, bongeremo izindi mbaraga, bongeremo abandi bakinnyi beza, noneho itwereke yitware neza mu ruhando mpuzamahanga. Yero objectif ya mbere, intego ya mbere yari yahawe ya Darco Novic kwari ukuza agatwara ikipe muri Champions League kandi akitwara neza. Ikintu yakoze muri Champions League wavugaga abantu bamushimira no gusezera ikipe ya Azam, nibwo bavuga ngo yakoze akazi katoroshye. Ariko Pyramide isanzwe ari ikipe ikomeye muri Afurika, n'ubundi yaramugaritse. Ibyo ngibyo nta muntu wagiye ngo afate Darco Novic amutemere itaka, ko Pyramide irimo irakina finale, ntabwo ari ikipe yoroshye. Ariko mu kugaruka muri champion, APR twese icyo dushinzwe ni amakuru. Amakuru barayaduha abayobozi, amakuru turayishakira. Twaje kubona recruitment zikozwe, turavuga ngo APR ibintu igiye gukora muri championnat ntibisanzwe. Bazana abakinnyi beza bahenze ku rwego rwo hejuru. Abantu baravuga bati iyi APR mugiye kuyibona isa nkaho ari and yet za recruitment, za expectation z'abafana, za expectation z'abanyamakuru, ubwiza bw'abafana, ubwiza bw'abakinnyi ba APR ubupemera mu guhenda kwabo. APR ntabwo isa nkaho ari nshya, ubu ntabwo isa nkaho ari nshya. Reka mbunganire, kuba umukinnyi ari mwiza yetegare ko abahenze muri 2020 urashaka yuko umukinnyi ashobora guhenda ariko mu kibuga adahenze. Ari profile APR APR yagarutse kuri politiki y'abanyamahanga. Anyeka yuko ibyo kwizira yavugaga by'abahenze, abakinnyi APR yagiye igura rimwe na rimwe wasangaga. APR yaravuze ngo tuzagura abakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu cyangwa bakinira ikipe y'igihugu, niko byagezeho. Ako niko nigiye kongeraho, mureke ngasasere gutya urugero nk'abandi. Reka mbafashe imyaka bagumaga kugura abakinnyi bagura. APR yagarukaga kuri politiki y'abanyamahanga, byatangajwe
n'uwo wari chairman wayo ubu ni CDS umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndumva yarabitangarije i Bugesera cyane Bugesera aperi yarimo itwara igikombe icyo gihe hari igitutu abafana bavuga bati mugarura abanyamahanga tube kipe kompeta neza muri Champions League uko